ni ni sim som ni la khat thado hum sang ni la som ni la gup ni ko injong thado thu so akonin banoi thu so dang dang ho thado pa ba ngai tha na anei ki taw hete thu so hin sima ge ma ba si za ta so hop sunga ho so si hinga emergency a het sa tu a ko na he kang chup lang thu aboi ta je in nangwa nangma ko an so na nu pi nu nga khat chi super mai na bazar langa in sol chi di win ki her so bi ji chu total sat dang pat di wa hitai thule la boi ja ko na a hi na ke hepoi ka poi ti koi ma the loading a hi Kusung mi pi te zo si nga het sa su tu ni kha so pu le lon langa ho center for son asu again the now hi de lon a gi pina total sat dang tu to ai kang po pi district headquarter mu na jong ki pat hi tan ji chun ni pi bon chawa thomas grang langa gan na thi chana hin jo di win het sa na ki ni je Thulam le nga ki sei pu hauklet MLS I2 SC in TIMT apui thain thina phai cham CM pa ga ki mu pi in peace chu le alola di thu tu ki sai ga ki mu pi ve ti thu hi ata hi le wang si chu nung pen chu a hi tai TIM in akul akil tan EP chu le independent MLA pu hi tol do loading dan hi Kema mudanar transfer nei lo di sana political integrity nei lo pat MLA som ho la apu hauklet ki gyan jong hi khat hi ama hin ipilung tu su anei hiding ham independent candidate hin in tenin pasal chu kana sel he chu le kinep na len ta ina pe gal ki pa ti lagu in buhati ibrel le asam CM to aga kimoto na stand khat jong ina he obe tin phai sam CM tha pa jong in sunga na sung la pi in sai pi khup khat la da pi khat jong good will give in na pe itapang diplomacy mai phol dan jaw chu hitan tin tu chunga ama do CM pa banglu in sunga ga sung la tai wang sil ta ka sa pen chu a hitai Electoral application lama independent na din thele chi transfer tu tu ne la chai boi naw chunga hi EP atile independent ta viable option khat be ko hol do thidem ta khat tlowa pumpi ki mai to pi da ki sei pa chu thani longil kel tho zo lwa isaw hin kho chu na jok tai transfer ne lo ne go tam ta nei pa chu pu hauk le ki bian hi tai ne lo tam ta nei ho chan kha ding kho gel jile nam pi a dia wa independent ta ding zo lo da hi tai hin la ma lung chang ta hi lo wa thangim nei ten nam phu abol sa hi kha le pang thu chu mi hi nam kai ko hi le me pi to tong kai san the mi chu min nom hi ding a hi kya em zo ki le hi mong le pathin ma personal chi in ato so chi in got na pita hen tuni hi kangpo pi tia chunga thu ka sei no mi kangpo pi ven bit ndinga di CM kala o he ativa tu ana ga ten dei dei alo kangpo pi ka gan the wal bin mun danga ho hin khono namak ngu ve ativa hi wanga in mai chen min hong bulu ta ba ema le thu lo chu ti hong chu itiki pan pi ring tham ta pholang ki san achanga na pan so wa kangpo pi mi ho chunga hlasi na thu hin se yu le lon ki boi lai za ema le thu no umlo ke song lung ki hala ema na bol lo masangan thil bol jo siu na gal so lo ding na ti wa tu ana gal do tho hi wanga mun danga mo nom ta na nga o Rakun lang ay miho bar mi hlom cha nang ho sa gen the ha thu zo wa hi wanga til ha thu apang wa kang po pi ho ipi ani ki pin lai ham tek chu ki sila me the gal kho sit lai ta ki san lampi na ha u gal ka mi ki ve le ji CMG pa te la pan no ki za khatalo me thal kap lo ni nga zo pan la u ni CM nu ki dem ji a ma hun dinga rally na bol pe wa tu a mun danga ho na nga u ta bo ye them khat num phana me the te to cham na sim dinga ka po pil nga ha khulet la nem sa en lam kai da na ki gal ki ne he min e pan pi hen na ti le them khat nang ho zong ne gal min na za ding pan la lo li ti zong ne ki gal kho ba ne ki pan pi diu ham no ki lep za la kam zong le khun ho changa gal gu ne tho sa gu ta mi chan chi tun la thu so ngai zu mun te na tha do thu so ngai zo se ne bon cha win mang pha